이렇게 뺏기는 게 너무 쉽다. Трансляции, да. Да, canları dinletkenleri Здравствуйте. Здравствуйте, Хотрук менен сагалыкпыт.
I'm costuming that. Çünkü araçlar bu bütün günün bilgi bulanı bu gırlağı ciddi kadar robot kartı göster 10 minute kadar haynden hüvlestivit olihin caya kartı kadar ediyor.
И, ну, что
Kalan öyle. Раз. Нөрүн-нөрүгүй болун күндү бу саалага мустубу тылжыттар, онна интернет сетеминен колбонун олорор күндү агачылар быт. Бүгүнкү жыры кехебит саңарар кенеңени устар, онна тираштыр студия быт, бихен үбілі дәк сылыгар ананар. Бүгүнкү кехебитин биһиги истиңник, үйе аңарын уңордан ден аттаты быт. Күндү агачылар быт, истиң сәһәргәчилер бит, биһиги акты кехебитигер куяр сетеминен өйнөңө боллар, бихни кытта бирге болуқут ден элинебит. Студия тирелебит историятытан сегетен кепсири болаха. Тенче 971 сыллаха республикадагы көрбөттөр анал библиотекаларыгар саңарар кенегени устар онна тираштыр студиярылы буда. Библиотека магнитный лентага сурулубут рулоннардан кассетаттан сагалан бу кенегелери оңорон тахарар болбуда. Саңарар кенеге келиегеттен библиотека көрбөт оны мальтоктук көрөр агачылары саха литературатын көмүс фондатыры кирбит Эрли Керести, Сафрон Данилов, Болот Боотур, Аммат Чигая, Николай Якутскай курдук бастың сурячылары бут айымныларын кытта билсибиттире. Онтон билигин өрсуларга директорунун лебит, биһиги бука бары обасты ытыктыр кехебитигер, саха республикатын культуратын туйгунгар, үле бетеренигер, Анна Афанасьевна Шишигинага мактал сурук бутун, Шишигинага эгерде тулбутун туттарабытын көңүллән. Мактал суруп куду дейм. Үтүгенен күндү агачылар быт, bir италияттар бит. Бу бе студия агылыбыта без турынан барагытын итидик истенник агартелибин. Тынчы 960 таллакка отын 15 күнүгер көрбөттөргө аналлах республикага анал кенеге анал библиотека агылыбыта. Ол библиотека фондата үксе говорящий книга нучалы это. Олар нарядка быйтыран Москваттан кәлелерам. Онна Брайлевская шерифынан бечаттан бит фонда. Бу Брайлевская шерифынан бечаттан бит книгелери агылар это. Спецшколага үйренмет, онна улхан жондар. Ата нучалы книгелери, конечно, билен туран нучалы чөдек билер Джон Серге Агара. Онтон саха тесергер олорочулар. Бу саха бу айымнылары бейлерин төрәбиттелеринен истияктырын олыс ден багаралдыра. Өскөтүн говорящий книгелери ол нучалыны библиотекардар райондарга посылкадан ыйтарыби болактарына ол посылкалар төттөр келелері артыгар алыбакка даны. Тоғай дейдекка кынжықтағаны ол тесігер олура саста жондар стақалы бимбек болактар еді. Хем билістебеттер олен артыгар аспакка даны библиотекаға төттөрі ыйтартүгендері. Бар етеден меха урку ағачылар биткепсилері. Оны баратын учетта Гаврил Алексеевич Слепцов Мәңе қаластарға еттен түріттәр, бәйтәме қарағынан инбели, кеге сақалы саңара кенегені ұстарға ұлымырдан. Бұл кенегелер білен тұран бұл Краснояров облысты 15 нөмірігер Николай Островскардан Кубовка Бұл клуб оңа өттігер кіракай қосқа сағаламыта бастақалы кенегелері ұсту. Кіракай қос кабинет Гаврил Алексеевич наға чөйдік бараттын оңыра, плюс тағанан бәрейен, мостатын дорушкалан, үттер шүгей кіракай кенен баран үшөй бай кабинет қоғын білімнен кебіспетті. Келі хүлдер шүді қоғанара тоғай детекка Алтайский крайга, Бийскайга баран ШВТС, школа восстановления трудоспособности слепых осколаға үйеренен хүлдер шүдік ұғанарета. Конечно, бастатан туран бұл келгене тағарарға келі условияны оңыра хатабытта графин тураретта, бра лампа варетта, арас ручкалар, карандастар,
Онна анал бу устар терелдери булбутам. Аманна агачыларынан боллана вуз үлелеттері, абитуриеннар, кибире билер жону этилер. Онна бу Прасковья Васильевна Спиридонова, Урко, читатель авторынан бу кенеген устарга үлелебиттері, правление үлеттері, кассир доволун. Онна болана кене өсеп бите bir ağaçlı öde halbıt. Федор Попов, Юрий Советского Союза, бастығы учутала әмия бейі библиотекаптар аға жібіті деліп біті. Оны үстеті учуталар ағалдар әбет, мұқучу кәбәйі учутала забуға аға жібіттарын әпбіті меғам. Бастан оғылда кенегелер білден тұран наға әлбіға дилер. Саға Устар студияға. Только ағыртақ Джон Серге качестволарды кағар кейі соғатам. Төбеғек ағалдыра. Ол ғана барам. Урку Джонды білетеймерінен кейінер сөбіляністер кенегелері бұл бұтта. Людмила Михайловна Апрасимова соны ұстығыт ұлылығыт кенегелері. Бұл Людмила Михайловна келін білгіде журналист бұл бұтта. Кенеген еттен болдана әме кені күрті қоласта, шөйбай қоласта қыз Надежда кемнеті. Қыз келен аға хәджі бұтта, оны мен хүттағын сөбілен істіреттері. Білген бұлуғым. Именно Гаврил Алексеевич Кемегер үлеләбіт диктатор. Вы опять гордок Людмила Прасимова, Надежда Кириллова. Усаба радио на телевидении влияет ахпаттар. Слепцов Гаврил Алексеевич Буряка Бегетер Дегета Кюстах Полан Кенекетертен Культ просвет училища библиотекарь Идертин Битербита. Он библиотекарь Чепчигета. Магниты лентаға бастан ұғылдар кенегелер білден тұран лента тип 6 бар еді. Ағасындар өйді бұлақтарды. Олаған қачысты барды ол. Олар лента бар болады. Бұл кәлінде лента тип 10 бар болды. Аны бұланда 900 Хэту сетта халықтан профессиональный ағачылар, диктордар үлелен бар бұттары. Ан бастығынан болар Фёкла Савична Иванова. Кенеттен хағылымында денна қачыстылардық ұғылғығыт кенегелер. Кені балаған егер үлеға келбеті, онтан алтынеттен әме радио, телевидение бәртәғі диктора Лира Тарасовна Белолюбская. Оты хатыры ғос балан баран Виктория Николаевна Максимова үлеләбітті. Балар нахар шөй кенегелері ағын біліқтәметтері көбі жылы хүлден астылмыттары. Оны өсі Максимова кенеттен әме радио үләйті Мария Ефима. Бу атты талабы диктаторым бары Гаврил Алексеевич Кемегер үлеләбеттірі. Гаврил Алексеевич 17 сыл библиотека бітер үлеләбеттен 15 жылын сақалы сағарап кеңені ұстан тағарыға анабытам. 1916 жыллаққа мұсыстар сөйбес көмегер Гаврил Алексеевич наға олы самотолақты бұл олықтан бұқытындақты бадбытам. Онна бары правление библиотека үлеттері үрден қомой бұқпыт. Мен ханабыта ой ба Гаврил Алексеевич күрді үлеттері қадда құлық бұны, қанты бұлық бұны, оны түгендік бұлық бұны, стана бағуға түген. Онтан бұланы кенеш хуқ бұғытын кәнна аяқ үй болан баран Роман Арманович Данилов үліға кебеті кені таттыға татты бұры бұлыт
Боробулу ден деревнетиген художественный руководителен үлелегидден коракка келбите, онна гору промкомендатка үлега кирен үлелебиттен. Тамин бири көтөттүм. Федора Савична Иванова сух болбутугар бири баран правление үлеттері, библиотека үлеттері баран бұрыстырасы бұппыт, актуон бұппыт, оны бұланы кені бір бөләндәктер әппеттері. Федора Савична барастан түмді бай жиғын орбұтта, бұғаға таз жиға керен баран өр олырапта болта ден, олақан қамыртта олырын білеттері. Так, мен Гаврил Алексеевич, который он создал, кені диктатор кемеген. Кені кенеттен Данилов бесыл, Томская бирсыл, пет тутушный строек это агасыл. Ровно эти лерхолбата посыпать сылдастар. Данилов Роман Романович, я бы Гаврил Алексеевич улетен залкабытта, бесыл устатывали обетта. Өскетен урут биги радио, олақтақ радиосылынан запистан тақсарил болақ бұтына. Кені барығар бұға эфирға тақсар болбуқпын. Оны әті кіракрей қостын олаған кенеге хранилище бар, это Бралевскай, оланы көспекпін. Роман Арманович, кені, конечно, орта өріға ғуақ, оны клубка вечерняя школа бар, оны өреттер бітім, орта өріғыл бітті. Оны баланы Новосибирская спецбиблиотекатын директорын Лесневская Юрия Юрьева кәпсеттен, Алтықыныққа пускай өтәхінжібітім. Онтан ұрстыбыз білен әргіміз дөлер. Әме директоры көтті кәпсеттен қыратқа соғышына курсқа өттірін. Онтан өлелен бардыға дейшібеттік. Әлбәқ пай кенегалер ұттар бұтта. Между прочим, мен бұл 2013 сыллаққа, ол аты ағыстыланар әттігер ақты бұғаны ғылбұтым, именно бұл говорящий стахалы говорящий книгатурынан дикторда тустырына каннык вчекинегеллер каннык темага хурулубутаны барысы сурый будум. Она библиотека бешәттәтән бер книга тахарагай болбуттыр күн бүлүннән комуя хин со. Она черновикпын буламын икистен бешәттәтерим бу ди сынага келдим. Все-таки первый источник болар болгайды бу актер. Так Данилов ағынным. Данилов Рамада Манаш барастан бұйыл соқ болды деді. Оны ақта санана ағырны. Өскөтен бұл кенеге тақсы бұта болды. Түгілік кені үйірі әді бәйтін тұғынан сұғы ұлы бұты ағын. Бұл бәтті минуты құртыпчы ақтағынан ұлығын. Данилов Роман Романович Павловна, тататағы первичная организация, көрпеттер организацияларын председателінен талымнан урай бұта, білгеттен, оны татыла бұта. Кені кәнеттен боланы, әлбеде кемілер бұп болы жағанағы түген, қырыттапытына городской организация, бюротығар мейгінің бұттыры. Онна Александра Никандровна Бачунина баре билет бит партиялар, федераттар дога, состренование кыттыллага, ударница, самай чулу, vostарга чулу кигелере, туран омуньяка, бюро муньягара аппитам. Мен Томской Аполлон Тимофеевге рекомендую дувин дебита. Тогда детка кене техника сүлдә сыгынна, әлбә оғылға
Он самое главное, именно в библиотекага техник операторынан ылылдакта карагынан инвалид киидер. Ажас тоолан эппитем. Он эти улахан авторитеттар керегенде силабыты келе ыллакпыти. Чачы Аполлон Тимофеевич улетигас техникага сыяннага сразу билибите. Кени этеретте ми физиканы хөбүлен Hübületimden ama speskolani bitirdi doğum. Ama gorparam külmenatı uleleyicibin. Onda fizik çutalın Savilyeva aktın hanan asbıtam. Nahayca krujokta ete krujokta ete radyotehnikani onda hicibitiminden. Apollon Timofeyevich keni ulelirken biger bu edetipit Diktatör ülelerde, Gira Tarasovna, Viktoriya Nikolaevna, on kimlerdi? Kirill Mikhailovich Semyonov, diktatör kini ülelerde. Apollon Timofeyevich bunlarla Vilnius korattan, 1911 yılda 12 haratırlar. Дистанционное управление тифломагнитофон кельпита. То говорящие книги и варианты сразу одновременно тара. В катушечном варианте, он в кассетном. Он уже бывает турурбута, а там диктанная техника, он консервный, мелкий турурбат техника того владел. Он же бегает кертен. Осанывала Виктория Николаевна Вера Тарасовна урей бутра, он когда маран это сама тифлотехника, тифлооборудование, опытнистен, календар, имея кыргызская книга аган барбутра. Ondan bir bilir Poyet Ivan Gornay kinigete 1912 yıllarda beşektenen taksıvıtın bilgi eme magnetofonda ostan kasetandan katoşkanan taharbuttu. Bu Ivan Gornay kinigetin ballarına Beytin bir döndülaktara gornetler iki tince eksemplarından taharbutturam. Bu kinigene artıkta Semyonov Kirill Mikhailovich kelin Sakha Sultan'ın ütüler arttığın adın olbutta. Bu kini bihaha bibliotekavda östü örkemine bilgi cıvıtta. Ambastaki erkeği diktar boğlar. Östü tuğu etekörde kepçeti taka baham bağam olaydı. Süteki bu prospere güttü tayınladım. Tüvene bağırı kepsi kahır. Kepsi var bunda. Так, ondan bunları kötü конечно, elbette. Kırıtı bölümlerinin kepbeti Анна Афанасьевна, улус истин сихили история кепсет билеттигер махта, олта мантани биһиги бу бүгүн жормой киэхэмит кепсети ахтыгы форматынан барыга онон өссө даганы ахтана ахпыт денеп. Онтон билеген күндү ылжыттарбыт, ыңырлак ылжыттарбыт, эгерде тылы республикадагы көлбөттөр анал библиотекаларын директоригер Айталина Семеновна Корниловага берербин төмөнлен. Студиябыт ден сыллах үбүлөйнен күндү беренилах агачылар бүтүн, убастывалах диктордар бүтүн, библиотека бука бара үлэхеттерин, дилик истенник агардалибин. Анна Афанасьевна наха жойдик сириди ахтыбыккар мактал, онно туга этияхпини дип курдук мен холбрек китин чогон сеттен Аллаха аннагнай үлели келербер. Юбилейный мероприятияларга сүпсүлгенегер бар үлеләбит. Онны бу путь длиной полвека ден ден саллага билебитергенеге таксыбытан. Онно 2 студен агачылар эккардыларыгар сүрдә жүгөр конкурс билдерде битен. Онно библиотека солтатын саңарар кинер онтулгар бу онно daha çok soru buttara.
Ол ақтылара барда бу манна тигиллен жар. Онна сүрдах өчөйдүк Слепцов Гаврил Алексеевич ақталлар, Невстрой Петр Петрович ақталлар, Анна Петровнаны, Анна Фанасьевнаны, тоқ бар диктатор бытын, бартынға жөйдүк ақталлар. Оны Гаврил Алексеевич қайдақ бұлылақ қосқо олар бұтын, түннікті, тихо идет запистен надписта, ки олық қарағар көстөрдүү ойылулар, оны мақтаналылар. Онтон билеген анығы үйететіменен мобильный сығырылар ден бар болулар деп. Мобильный сығыры айбыппыт, Android, она iOS платформаларға. Онны билеген бұл саңыра кенегелер бітін барытын ол сығырыларға келер дебет. Онны кенелер интернетті соқ болуын, бірақ ұғықтан олыстарға олар болуындар, кенелер ағыр қықтанылар. Оннотон аны дағаны емнекетен саңарар кенеге бет, үйіне сайытта жечери тұрдың ден бағы санағын өтебет. Ақтал. Бәйгі бару бастырдықтыр кебетілер ана фанасына мақтал сұрып тұтыра бұды көңілі аған етілерем дед. Мақтал сұрық басты болақ Анна Фанасьевна. Республикадағы көрбеттер ана библиотекелері саңаны, оны дұрғаны ұстыр ұстудия, бейхен салағы білуінен естен иелер, ирақ, ағарды бітін, ұрыдақ алғыз тұлбыдың аны бұд. Библиотека сайдар соғы бар кәскілләғі кәрігелер үтуені үкседер үрдік тағымнақ, айымнылақ үліған үрдіктік сәналы бұд, онына мақтана бұд. Көлінеттен көлінеға мұспыт бай опудың садабылын білін көрім, тектәқ үләк тахарылақ үлеті күн бүгінге дері үрдіктік сәналаны аттына тұрарытын бейірі қайғы көрібіт. Бағарабыт чәген чөмдік дұробені тұс ұлы құтығыр жолы сорғыну. Звукun barangkala, звука нету. Саңата баран қалла. Күнде ағачылар бұд, видеоғын қол бұргұт болылар, олы сүшігей болады, бейге мәнді әгені көрі олары бұд, бей қақыраныңы. Onun beyvete kepsi olur baktara ehgide metreye gidip gören olarak mahta kolbağı budur. Mahta. Jere German. Jıl konu kem geldi diyen mənağa dəppetler boğulağa. Begi biblioteka bu sıllar tuğarı arasta uratı talanaq, joğurdaq, ütüyde malı jonlar ünlən asıl boğulaqtıra. Kırcıgın bunu katan bir onu kenen kultura ütüler huleten Gavril Alexeyevich Slevtsova attı. Kini teknik operatorundan 10 sette tügürüksü ürdük taharlaktı gülülemedi. Gavril Alexeyevich Kogulyan'ın studiya tecrübesi bir sallaha terilen körbet onu mültürtü körücüğünü sahas Suriyacıların ayamlıların an magnayı sahpıda. O yine nükçeler literatürünü ağallara sergilere. Ama ağan Gavril Alexeyevich tecrübesinin tecrübesinin 9 sallaha körbetler ofisistlerin председателен Ильи Сылчан. Tecrübesinin 7 sallaha biblioteka bu tarafların sitespide. Bu kurdu kılgastık bibliotekaga Gavril Alexeyevich bibliotekaga oңорбут ütüvete öňete söňken ulahan soltalağı. Günde ılcıttar, bilegen men bege günde ağaççıbıt, biblioteka çogos dogoro, Kamoya kayın bugün sürürdüger soğuk harare sürüqbetiger grup tığınaq, Ivan Gavrilovich Skryabin biblioteka übülöydek kenege tiger suryan qallar bir, Gavril Alexeyevich onna studiya öğretin qamnağın toğunan surybutun bıhadardan eyağa ağarqın kömürlәd. Отдел фонотеки возглавил Гаврил Алексеевич Слепцов. Он в это время поступил в культпросветучилище на библиотечный отдел. В то время поступили магнитные ленты, двухдорожечный тип ленты 2 и 6. Эти ленты были очень хрупкими и часто рвались. Тем не менее, мы слушали с большим энтузиазмом. Гаврилу Алексеевичу выделили по фонотеку бывшую раздевалку. Комната была узкой, 160 и длиной в 360 сантиметров и с одним окном. Внутри этой комнаты соорудили комнатку диктора для чтения книг на родном языке.
Маленькую комнату обшили красным бархатом, поставили стол с настольной лампой, возле двери пробили окно для освещения и переговоров, прорубили окошко для выдачи книг, а сверху этого окошка сделали рамку, где было написано «Тише, идет запись». Эта рамка была освещена лампочкой возле двери на длинной стене. У Гавриила Алексеевича стоял стол, где он установил магнитофон. Сверху висели полочки для говорящих книг и кассет. Ден Ахтан Харар Иван Гаврилович. Онутон бүгүнгү үрүлөк журак кептигер, бихике кептигер, күндү олжут болан келле, Гавриил Алексеевич төрөппүт кыха, Зинаида Гавриловна Геннадьева пожалуйста. Добрый вечер, дорогие читатели. Я что хочу сказать. Отец мой, Слепцов Гавриил Алексеевич, родился в Медино-Кангаласском Удусе, село Тавага Тарагайского наслега. Как он начал здесь работать в библиотеке, я помню, я еще молоденькой девочкой была, они начали открывать, видимо, студии звукозаписи, и в этой работе папа начал заниматься, по-моему, днями, ночами не спал, что-то там придумывал, как этот кабинет оборудовать. И ему помогали его сотрудники Анна Афанасьевна, Анна Петровна. И он все время говорил, якутских книг мало, поэтому нужно это на магнитофонную запись сделать, для этого нужны магнитофоны. Помню, как он заказывал в Москву эти магнитофоны, потом посылкой эти магнитофоны приходили, привозили, посылкой отправляли. И эти магнитофоны выдавали незрячим бесплатно в то время. Магнитофон тайна была, я помню, первый раз, вот. И он этим очень гордился, что добился, что бесплатно люди будут читать на якутском языке книги. И соседки тоже заходили. Вот я помню, Романова, Федора, отчество не знаю, она говорила, Одя, Гавриил, бартани учалы не говорят, сахалы книги тухтава что-то типа этого. Как они начали запись этой якутских книг, дикторы приходили и читали, вот как говорили Лира Белолюбская, я как помню, Клара Иванова, да, еще кто-то, вот. И они так радовались все, прямо эти книги отбирали друг у друга, заказывали папе, потому что их было, видимо, мало, и заранее уже заказывали. Так, эту книгу прочитали, вот там они передают записи эти делали. Этот кабинет, я помню, когда я была девочкой, он меня привел к себе на работу, посмотри, как я сделал этот кабинет, оборудовал, и что-то мне там объяснял, тут стены, я помню, бархатные, бордовые, думаю, что это за комната, не понимала. Зеркало там на столе стояло, он говорил, это для диктора, там лампочка, что-то такая мигающая была, когда она сама отдыхала. Да, и на кнопку нажимает, тогда он магнитофон там, видимо, отключал. Там окошко-то было. Все удобства, по-моему, он сделал, чтобы диктору было удобно. Даже зеркало там в углу стояло, вот это я помню. Вот. И фонотека у них была маленькая такая, книг-то было мало. Там полки какие-то железные появились, я помню, да, Анна Афанасьевна? Вот. Там было мало книг в то время. Но это было только начало. И сколько работы проводилось, по-моему, даже он дома не забывал, все время про работу что-то там говорил, что-то с мамой разговаривал. Слышала Анна Афанасьевна, Анна Петровна, все время у него на языке. Большая кропотливая работа проходила, по-моему. И там они, а когда книги, вот обычные книги, брайлевские книги, они там картотеку делали, да, там это все нужно было заполнять, он мне что там говорил, это очень трудоемкая работа. Ты не думаешь, что работа библиотекаря легкая, он мне говорил. Она очень трудоемкая, все нужно, аккуратно все делать, там работы очень много. Вот так вот, это я вот помню. Он заразился этой идеей, что нужно вот такие книги выпускать, фонотека, или как он там называл. Я-то в то время не очень понимала. Оказывается, очень большую работу проводили вот эти люди, которые начали это дело. И сейчас вот я пришла сегодня в гости,
И смотрю, фонотека уже вообще такая большая. Как я была в библиотеке Пушкина, я помню, там эти этажерки, как столько книг, это вообще стеллажи, да. Вообще все продвинулось. Я думаю, если бы отец мой был бы жив, он бы очень радовался и гордился, что эту работу, ну как-то не закрыли, она продолжается, и это во благо людей, во благо этих наших инвалидов. И даже зрячие люди, я сама тоже, он приносил домой эти книги, я включала магнитофон и слушала всякие рассказы. Было очень интересно в то время тоже. Ну вот так вот. Человек, он был очень скромный, непритязательный, с людьми со всеми общался. Для него не было там какой-то там чиновник или какой-нибудь, даже с бомжом мог поговорить, по-моему, он все время говорил, Зина, это тоже люди. Человек дошел до такой степени, значит, что-то у него было не так в жизни. Ну, вот так вот объяснял. Учил честности с детства. Ну, короче, такого человека, мне кажется, не найти в жизни. Ну, это потому, что мой отец есть, конечно, люди хорошие. Но многие люди о нем вспоминают, что он был такой скромный, честный, никогда не выделялся, любил свою работу. Не просто любил, по-моему, он и ночами все думал, как лучше сделать, как, ну, чтобы было для людей хорошо. Ну, что я еще расскажу. Так что спасибо вот вам, молодые люди, что вы эту работу продолжаете. И у вас есть помощники, наставники в лице Анны Афанасьевны, Анны Петровны. Все это, да. И я благодарна Анне Афанасьевне, что она все это держит в своих руках. Я чувствую, она тоже, по-моему, трудоголик. Она и пишет всякие статьи, и меня тоже дергает. Зина, что-нибудь там напиши. Ну, короче, я, видимо, не в отца пошла. Короче, ну, благодаря таким людям, конечно, память остается. И нас, ну, старых людей мало становится, конечно, с годами. Но это все передается молодому поколению. И они, я думаю, все это сохранят и еще преувеличат во благо наших людей. Короче, ну все, всем благодарна, всем довольна. Увидела, библиотека вообще шикарная. Такого раньше не было, вот как вы, да, Анна Афанасьевна, маленькой комнатушки там теснились, но еще библиотека была Бравельские книги, как вы по лестнице поднимались, я видела, тяжелые такие книги вниз спускали, что-то там писали, что-то выдавали, работа была, правда, тяжелая. Но все-таки это работали, трудились. А сейчас, вот я смотрю, техника у вас вообще шикарная. Работать не хочу, называется. Ну, всего хорошего я вам желаю, молодежи. Азина Гавриловна, улахан мақтал болуқтың. Говорю, Алексей, что у нас 4 капсатовка. Так, был и всегда тугутук. Кене софу бута отут бесыла. Кене айпет кенеге тасықалды саңара кенеге бейін. Оны бейетті бұл асыны үй бастығы кәлбер тоғын саған билетектар еді. Так, Гаврил Алексеевич, что он кеде биографияттан кылгасты капсатаққа. И это Наталья Николаевна Доярка, республиканская сельскохозяйственная выставка кіттігіт. Наталья Николаевна ден ағата болғаны Алексей Филиппович Стаханов себет. Бұл иеті Гаврил Алексеевич 14-тәғі соқ олбыд, онтан ағата сөбе бірдәғір. Гаврил Алексеевич Уркуттан дағаны хүттәқ энергичный, хүттәқ инициативный. Кенені бұл специальный школа бары әтәде толлуға бары біле болақтақы. Ол школаны бүтәрбіт. Онда болғанда ұры дедем ликвидация неграмотности бұл бұтығайты 50-е годы. Школа взрослых слепых тен арепыттара. Почти қас районайы. Кенене амбаға үппіттара. Ол амбаға баран жондыру Брайль шеревігер. Именно Брайль шеревігер өреппіт. Ондан ол өремі жонар наға мақтаналдар етті кәлін Гаврил Алексеевичке. Онда болғаны ол амбаға тиен. Первичканы амма көрбеті обществоларын терестивік дейінен болар. Онтан төттірі қораққа кәлін Красноголовке марит управлениеға. Онда
заведующийдан үлелер, ото городской организацияға техил курдук председателинен үлелер, отон 6-9 жылга этимарен эппиттерин курдук правленияға председателинен үлелериден 6 жыллака бу библиотеканы астар. Этимне кино телевизионда көттөгө деп. Она Гаврил Алексеевич Поллана улетегер наха беренейла. Мен кенеттен вовштугу да иппататым. Тугу нагын еген баратын бете билер. Оны мен төбе мажас тегежибет еді. Койтан келе ден ду хандыгары келгені бар алқасқа тахарбаққа гымеуду. Наха уверенный этим кенелер. Мен төбе мажас кенеха жибет еді. Ол күрді кене улетегер наха добросовестная это. Он и улетен билет добавляли. Кене хөвлен туран улегер. Олеген үчүгетик улегер. Аны бу бастан кидиге тахарарыгар бастан студия орорга билет туран Москвага төгөлө сурусурда боло. Это рыцарь говорящий книги деген бар. Виршпицкай Анатолий Васильевич, да? Билгенде. Ол кенегетте перепискаламыз суруга барманда бияха. Наха чугайдык суруй ол кеге суруй бут кенега. Онда болана Москвага клиникага хараган эптетегенжан. Гаврил Алексеевич бир Индия кихитекете бир палата аталдар. Ол кене Брайль шрифтигер өйреттер. Ол кеге болана көрөр кехебит банкир агата. Басына бар еді төбе көргіп болды. Ол кейінігітті әме перепискаламыда маңна сұруқтары меға балындар здендейді. Гаврилена бербетті кәлім бар музейге берекпін. Ол кейі боланы екеті хұрыбыты бар. Гаврил Алексеевич кәмақтана бұл ән правильный шрифтигер үйренемін. Мен английский, қанды қалмық тылдығар барыте бар болайды. Бірақ шеуі білгенде любой тылынан өретіп қап. Бұл английский, кене английский тылынан болады дегер болан английский по Брайлю өреттен, суверға арға өренен, уже банк үлейді болбыд. Онан нағам-нағамдан бақталынан құрылбыда балды сұруқтарам. Оны Гаврил Алексеевич үлетер көжік наға көмілі қайтам. Онда боланы бұл сұқ бол бұтығар қажыта бара жасқын мойын. Кені үлеті халқыз жондар бар бұл бұтырға көререн. Бастан бұл Данилов, онда Томскай, онда Нюстроев. Нюстроев әме қадары бұл Гаврил Алексеевичке марындыр. Үлелер стилі де қысыпту. Ровна оны кенеті сүрбі сыл балыс. Гаврил Алексеевич 1 декабря 9 долларов болғанда. Петр Петрович бұйыл асыне кекінігер 7 доллар. Оны бұтымы 5 дер доллар. Меға өліға келегер әме оғы болғады. Ата мегітті бұтан балыс болған деп. Хабаровскайға средний школын бітеді. Хабаровскайға 5 институтқа, физико-математический факультетқа үйерекқа керен баран, 2 курстанда бірақ бүтінді. Onun fizika-matematikaya gelmeler ki kirpet tüm bu atın kurakam. Onu ulağa kireriger ton erek turak süteki üyerekler kurduk. Ana kini bolan tolbonlar toy pisla karılı bittirdi. Onu üç ayda kurska veremedi. Bet bitirmiş. Çünkü betin üyetin betin hırdatlara bolladı. Onun da bu bir sıl kıcık naha emi Irak pay kurdu bir sıl olgunumran bir sastah jongatında da katan nahondak sas bolbatak tollaydı. Bu Gavril Alexeyevich kini bu ayan sakalı kini geldi. Toham Сахалы ағар читателер бұд ақсаны әлбән. Аны хачествода сөйтегі топсан.
Она говорила, Сишка, конечно, бихимактанер потом мактана, вот кените аян билимянет новейшие технологии сразу бар бол батак болгади. Он тон база болгади. Он библиотека улеттера на молодежьтар баредерде, эрчимнакте, кинерге ажас түттен өрдүк стетихилери исөрөк бүттен багарабын. Ана фасасына мақтал. Толкудан көрдіқі біліңі бия кейді бары түнен кетші сайдылақ болыр ерденер. Онтан сайды мұмытыр чыпчала кең білі артыға ұрыққы жыллардан күн бүгінге дері кенеге дедіқпіне арағы сыспыдым болу. Бұл сөпке таған Герман. Кенеге кейі доғыро, бейгі библиотека бұтығар самай әлпәқ араш жанындақ оғысыран айымнелері санардан аудио кенеге оңар бұд кейі кем болой. Кем болой дер? Петр Петрович, самай сөп. Библиотека чоғын тұта қылыхетте студия бұд аға бағалыға көрбеттер осыстыларын бачотта қылыхетте Сахар Республикатын культуратын тойгуна Петр Петрович не устроив болар. Манда дағата әттіқа Петр Петрович бұл анық насығына марын билетен харбытын күрдік ақсыны 2 күнеге хеттон билеті ақсаған билетері тұрар. Онын ұдық кейбітігер ұдыс 90 түйін біліктер. Библиотека тосы столы неки салларта намна 30 сылыстата үйе собастарты күлерен келі. Студия бұд аға бағалығын тұғынан бәрд әлбәғі кәпсияқасы. Кене елғаттан көрсі, сәмәй, аяқ саңалақ әрәрі, әртыллақ, кең біліләқ, көріләқ, мандыр кей. Петр Петрович кеғылайынан 1919 сыллаққа сақалы кенегелері 4 дұрос қалаққа сыйтаға ұсту үлеті сағаламыда. Жыбы күннеттен сағалаған библиотекаға кекке уларыйлар саңа сүйрәнер кирбиттерем. Ол күрдік республикатағы целевой программа чертетінен, онна Госдума депутата Виталий Басыдысов өйбілінен библиотекаға анығы тифлотехника компьютер келбиттерем. Устужы үлеті оңырар, тахарар, саңарар кенегелері үлдік қачыстуалақ бол бұта, 2-тінші сылттан CD-диске усту үлеті ұдылы бұта. Күлчеге Петр Петрович студия будет сайдар онкологар өр көмнақ кең налағыннақ үлетінен төхі күз бекетірек бол бұд күнді кекебі. Петр Петрович ағачылар бұд дәме осылықтыр, обастыр кекелері. Петрович ен таптан, обастан, аттан студия қолығар әлбәқті кейлен тақсан ылжыттан ағалар. Білген аяр құттан библиотекар әлі ағачыта Мария Пассар библиотекар анабыд қоғының ағырығар үмірі Мария Николаевна. Андырабыларын барбын. Елерді. Мана төнкөйін оларда ағырым болу. Сөйтіп көстібетін болу да олар. Бұл конкурска нанден нұқчалы тоққан хүрей бұтым. Ол күнен баран қоған сұрыерінен жарықтамат кейбін олығын аттан бағар олыған табылды бата олығанлық. Студии звукозаписи 50. Брошен юбилейный клич. Дата круглая, полувековая. Неразлучный студия и Петрович. Звучит аудио, слух лаская. Читает Елизавета Потапова. Узнаем лишь дорогие голоса. Со студии книжка горяча и нова. Вьется 3-й дорожки полоса. Читает Вячеслав Герасимов. Ждем мы зарубежный детектив. Прайс листаем флешек и симок. Прочь уйдут усталость и негатив. В студии тишина гробовая. Кирилл Семенов душу греет. Работа сложная и кропотливая. Читатель летает и о чем-то грезит. Не обойтись без якутских книг, и классику никак не обойти. Мифов и легенд прекрасный миг, лучше их на свете не найти. Петр Петрович словно волшебник, не видим и не слышим его. С магнита струится куча книг, не ведаем мы таинства сего. Здоровья крепкого желаем, студии творчества и процветания, а мы книги все прочитаем и никогда не знать вам увядания. Спасибо за внимание.
Мария Николаевна алдыста қоғамлар кыттыхан тұран устужебіт, аға бағалығар Петр Петровичка ғадды тұлы беректін бағарабыт. Şimdi ağaçların bu böyle kere datanan общество çilenlerin tağattalimin. Min الستنجة توصل ستة وصلاق أسقطنا بترمرن من نكنا تقنا تختص بكبارن بالبتة استبتة أنتم ستون كهلاق قلب بر لا أوروبية كستي برادرات Gabriel Alexeevich تنون بالسنة كبستان بستان كنا لاتن توdan الباقي قدران بالهندران كبستان عاصبتا كنا دي كاتوشكال ينتظرن أهر قرصتان تطهيرته من كابينيتير توري إيكا أو إنن ورقته لأن تتكورا كتان خالباتن دين أنا فلاسيا نريتي وندا أو كمل هرب لطا لأن كورا كتان خالباتن Gabriel sağlamlık ki o dediğer ahare bitnestes kıtsız birineler sığınlarda onun ülkede kadistah taksilah bolardı. Kine bir emetiyor onunla diktörler ücret diktörler ağırlığı toate takne. من أجيب من إذا ديكتاتور كحجنا سبت اليوريتا. قلنا بيتشاس كتوسا كوي تليوريتا سياسكي بريمنا. بكاي بطخ ولا خل. أياك جاس أستلب دوجة أختلب ده وتجتير ده جاب كوي. بدرك كحجنا ولا لريتا. ولكن إذا качественное радио, телевидение диктатора лидера. Оттан Роман Романович кидахна ары кипуче энергиялах калбит барбат сдыкату кипсатилах кине ары кине оннук Кюска сайнара атавата радиозел ден туаре кели бари оннаман мероприятие ден оннук кине оратула хатти илетер оттан Аполлон Тимофеевич эпитрекоту техникаттан сайнара атавта айти студенты Kini bana diktör ağlarım, magnetofonu beta doktor kina kunapkan buta, ona diktör ona kini sebestan kepseter kudu kina biya устройство buta, ona bu magnetofonlara elfalar edilir ona aman spesialne uğrarga tabaskine to polkalar ortağı dedi manlık inere tallarga magnetofonlara lebirge karater kecue en hatta o soğustularlarda onlar rahatı kiniyene taharya ete endağı Memangnya etiapun bagrabanata ами пастыгыттан бұл деланы финансируйдарға государственный органнардан тұрса хабар ете.
соғыру эти Москвалар, эти Казанилар, эти атын республикалар бары оннук киренлер сайдыттара күзге. Хамы үчүгей техника, хамы үчүгей условия. Онна специально диктор коходен туспа төрүт тох по нормам оғылдан киллер качестволары дөрдүк кенегелері да әлбақ онна уыннық тағаны тоқтаныр сохранигіненлері де білген білгенлері ұрыққы сұрып кенегелерін цифраға көрәлер. Табиғені оланы төрі бәлтіқ бытовой техникаға оғылар, қоған ленталарға оғылар, бір барбат. Иде олақан мен етіне сыянан ағамын білген. Атам мен тоғылан етке ұлттан Аполлон ол эпитрин көдік кассетіне запи келер біті библиотека өтер. Тоғылан етке сылтан үләлейбін онна тәйкетенші ғылғырлы еді кассетаға катушкаға үләлізіп. Кетенші ғылтан өтті эти магнитофонлан запистер кете көркі тұрмытым санағын ұлынан. Ол же премиаты логостар ол же сылғы сағалағыттыра. Ұттаманна және тақны бастықы көр олым Владимир Петрович көмелерді сөйлән онда программалары үйретіркенін онан ари чаптеке күндік санылы сағалағымын. Отучал үлеләбітін тұқырытты ен бәйім санағар үлелі адатын дегендің көғім барынан білек көрім. Туанамын отты саналықтары болғанды атын жөндегі мұнны. Олақан атсы түгіде берем соқ бұлы. Билеген мен Петр Петровичка бұл добын сұрғы тұттарықпын бағарабын. Республикатағы көрбеттер аныл библиотекалара саңаны оны дұрғаны ұстар студия бейған сыллақ өбілейінен істен ейләқ ехеләқ әғірдебетін дердебет. Ән саңаны оны дұрғаны ұстар студия сайдытығары үгіз сырағын орын үлеләбет тахарылақ кең далағынақ үләғын үрдіктік сынылыбыт оны мақтанабыт. Ән кейіні керексітер күйін үгіз, олардан бір бәле өрітінен орады өйін мұндырың болар. Қайдақтақты ұстық толқой туылар төгенлергер, таба солы табылан сөптәқ бұхарыны ылынағын, ол білден тұрар барабыт үлетігер сол тәлер тұскулыр туғынан да сол болуат күйіз. Күнді кейбет деген чәптек тұруқтан сынабытын сатана, тұппытын тұпса, толқойдабытын толы тұрдың ден, алғыз тылбытын дердебет. Онда бұл Тобун сұрып бұтын кітап бұл сәмей бәләқ бітен Петр Петровичка 90 тайғанан тұқтарықпын бағарбады. Bir sahne sürüntüde dünya historiada da yapısı onun tabii eder canlılar kimini gören elbette üstü öğreden bir бар сол. Тачи досы сеттон сетте сылтан сарлан библиотека сюжетигер иделер диктордар, артисттар, билимлеттер келен саңарап кинеге тақсыргар эмель өспеттері сыраларын оқыттыра. Болатын ойынскарынан сақы немешка театрын артисттара, радио оны телевидениелеттері саңарап кинегелері ағалар. Ол күрдік Сахара радиотын көмес қоластыра. Лера Белолюбская, Феокла Иванова, Виктория Максимова, театр таланах артисттара Кирилл Семенов, Зоя Попова, Елизавета Потапова, Сурналыстар Наталья Кличкина, Мария Дегтярева, диктор үлетін толыроллар.
Kimler ömürlerinden sahali tiretin kömüs ayımyalara audikiniga boğulan karakterından dorubiyalara kaçıkta jonga kündü belak boğalarlar. Gen beleden turamın ustudiyaga gün bugün ütüyosa bastaqtı ilgi sılca. Ügüsür bak ayımnını ağan ağaçlar bıt gen bihire bilini ubıt. Россия Федерациядан sorunuvыстырын союғын чиленігер. Печет туйгунугар Наталья Константиновна Кричкинаға ағарды тылы берермен көңіллән. Türkiye'den kündü ağaççılar, ılcıtlar. Min diktarda bu yıl 5 yıl oldu. Bastan bu bibliotekaga Островский klub köse 15 yıllıkka. Tığınca 995 yıllıkka gelen ağaya koy öyleli sıkçımadım. Ona sürdağ tımlı diye boğaların öldüğün otayıgar gelen ülelebitim. Otayıktan ağaya koy ülelebitim onunla ontuğundan en sıkçalar eder. Naha lamah diye tas kadar tımlı bağayı patfa kurtu kadar öldüğün eti otoy 30 yıl bol bitebit bu yıl. Sürü 5 yıl. Sürü 5 yıl anlattırı bastan ol Островский klub'a gelen ölelir tamam diye. Onu di sangarar kenigeler jeni ambastan onu bitim Brian şeribinden ağlar ulaqan kenigeleri bile onu sana görüp bitim. Ona pasılkadan kelebete. Bu onu pasılka kelebete onu pasılkanı ol kenigeleri nardır etibit. Onu göleri hıçamın eti. Kayda hara bilebetan jemin sahadaga bileri takıbıta sahada kahka redaksiyaga maşinist kanada diye. Onu baramın konkursa hamın onu kirpitim. Çoğu kurduk bu biblioteka omnolu burada. Ondan alata 95 yıldan bugün bugüngene dalı beçete getirir öyle deyibin. Ki korak kahve kölelebitim bu yıl sürmesi oldu. Ondan iki tirince o noktada Elena Nikolaevna Mekhalita onatta Natasha'n bana diktar nada oldu. Beyan kolunun körüğün bağır bakın dojeydi. Onu istemramın min oğaçamın diktar da oynuyorum. Diktarda ben her varırdım bile. Urukku televizyon böyle sentralni televizyonyaga programını ağırlar edeceğim. Doğru. Onu kahret geldiğin o programını ağır edeceğim diye manlık. Yeni bir canlıların kurduk. Hangi ben diktatör ağaydım. Onu laktakpına artist bulurken, diktatör bulurken bağırırdım. Onu skola sıcaman. Kuru konferansiye, montaj ağağına, kovan ağağına bir. Onu sanattan tüspet edeyim. Kulüpka öyle cıvıtım. Direktörler cıvıtım. Ondan bir kuru konferansiyalar edeyim. Ondan o ıvır butıgar. Acabaram kolonan kölümcemin, bütüyoruz kovalar kiremin. Naha tuhtuk bastan oğustu ağpıdım ağay. Ondan naha bıtanlık eti onu tuhtuk ağpıdım ben bilgin hanatakmına. Первый майской демонстрацияға ağılları kurduk olan bıtanlık, kol kutuk, canlık. Ağpıdım onu bütüyoruz ılıqpın söp, ağılqın söbebi tebide. Konkursa aspıdım. Bastığı kenegem sorunlarınız netbisava kenegete duhanlıktı. Bilin onu ehittakpen araskada keleyerim bu. Daktar ayemnetete araman sehen çaras kenege onu emin aha amosta butum ağan ispitim ondan bütürün ayım baran etbitem. Ben aha manlık artistan tohtan ağan jebite hep. Ona kim tuğun ehdinler bide. Eziyete patama. Eziyete patama hayda ağır nihdinler bide. Bu sanarların kurduk Türkiye'lik John Belisalay batının kurduk diye. Şu batı ağır bir tane ağır da isteğet tağını tuta olarıp bıdım benim istek binegin. Oları tamam çoğunluk ağır bu neydi bir sultu karıkastı suyuna gelgen ağır tağım diye. Ben bana Allah'a göre kötü gelebin. Ağır bu naha bağırabın. Bu benim sürün ülelakbın onu tahanan ol. Kamnaha kaçadıca bu baka burası bile oğu sahip tuğun taharamın manlık ağır bu naha sürü gelebin. Olin naha yürü kötü gelerim. Bu kelime takbet iki hulu boğula dedi tuğtan sultan. Ona bir bütürü bir hulu tuğtan etiyakmen bağırabın, beleyken etiyakmen bağırabın. Kini
Сүрдәк күдік үләға бүберініләқ, дисциплиналақ онна наға білейләқ кейжемен отой. Білетебін, білеге ағыл ұрымыт жеті сыйға қалты ғарағыр мұтша айымнеларын елі тылбастарын ең ақтақ пажон арыспанеті мен сыйғытен кебеяғын аны біле революциян саңанағы келеген ағындар ударениянын сыйға туруру бар болар. Оны баратын кені белері көрері тоқтудон көннөттөрөрө онна киега биле наха колку туак кени бейтигер арспалагай диринтен онна наха билиле аны ханыбына бүтүр кенеттен ки маневреленсе ара этер ки болун олорукку туактар фамилиялары эти туак ол маллары халлары ударениялары ки билбетлерин наха кени элбага билбит акбыт ки элекелен кинели солбуйон сөп жиханыбын беям Оннотон незаменимых людей нетен гнамаракаттары бөтөргө олоң үйренен калыр, она бөтөр өте истелорон энник хайырагын, на кени билилягын, кен кургозордагын көттөрөр. Хеп онон бу келен эме келен агыкпы на багарачагын. Агачыларым онтон онноту бир улахан кайгы болду эпиде эйин агачылар сөбүләтилер дейбиде. Horuk diktatörü bilemek bile, tan ülelen biterler uğrayanlar diye biten istemin. Kutlanmadı, benim yine uğratırtırın söpçen. Bana kandık tağını bir sihirden toğuna kirbet evikken, ağaççılar, isteyiciler en koğlaskın söbülaydıklarına halkı ağın barağın diye. Hep onun ötürü bana olağanın maqtanabın ileri kalayanağa kelimeygen bile, o sağım bağa hanatıgar. Töttörü ergiden kelpitiger, olukta olduğuna sanara kadar takbaneti diktardı gelen kolanan körtüğü bititten otöreli geçabın. Ona bebetürü üsmeygen höbülen ona ağaçlarga vaktanabın, isteyicilerge egemin kolaspın höbülenit ister gitiger, onundan beçağınılı üleliği sıçarpar. Makta, baragıtın beyin sıllar öbülüğünen ağadilibin, meygitten ara balı sebet bu studiya teleli bitem, onundan Oltağın 5 yılda kalahıçan baramın bu kelinsin bir erkeğin kebipitten üyerebin, onda bu kolektifka yoga baragıtıgar çegiyen duruyanı yolu horgunu uhun üyeni bağırabın. Maktam. Убастабуллах Наталья Константиновна. Егин республикатағы көрбәттер анал библиотекалары саңаны, оны дұрғаны ұстыры студияты бейін сыллағы бүлігінен сақалы саяғастық, ұранқайды ұраннық әғарділер бет болуқтын. Бейгі саңаны оны дұрғаны ұстыры студиябы тұспа соллах естәқ. Республикаға қарақтырынан дұробелері қачықта жоңна сыртығы сағар сөнкен солталақ үлек ғата боларын өйден, Бейгіні күтті дәңе өлігергеттен барға мақталтыларын әдебет. Ән рас чөлерге қоласкынан ағыр айымныларын Серген істен қанықтақ да кейі сүргеді көтіғылер үрдікке кәрі атардығар. Әйеға өтөз тұсқыллақ өлен көмен ең істеңнік мақтанан тұран бұл өрігі дөқ күнінен алғыз бағын сығыладақ бұд болуын. Сақа тейт мағыны черет дұробияны кәрені керексір үтіуіні өксетер ұлықтақ сынаң сырдыңнан әресі жайдың. Онна бұл ұтспытығын бұлат тейбет, онна тәмейқіра сірен бөлек күтілдіктірі. Бейгі студия бұтығар Зоя Попова, Елизавета Потапова, Мария Дегтярева, он ұрыққы жылларға үлләуіт ағатшылар бұд, таптан істер Кирилл Семенов әғірделерін білеген көйіқ экранның көріргідінің арабын. Көрбеттер библиотекаларга амаңай саңараш кирге дейін.
сағана бобинный магнитофон эте. Бола мен левин ол сағана бобинный магнитофон таса алабытым. Опсайнан чамин онна тоғыз ұстата лелебді. Кенеге беғотын ақпытым. Лған ақпыт арманырым саскы кәм, түлкі, саскы жыбарттар. Жауынна әлбей әлбәғаты. Опсайна коллектив ағачу еті Анна Афанасьевна Кальниттен, Елена Николаевна Ходкина Кальбиде, Анна Петровна Бара. Опсайна оттон эти студия олус улған суорталақ, олус улған көмені ите көрбеттер, гоңырарыда көрбеттер наға. Ол кенегелері өбдәған көрден тұран, астынан тұран ағалары. Мен ағарбыны әмия өбіл үйретілер. Әгіне бұл студия тірілібіде бейван солынан дейдік істіңнік әғаддәлебет. Мен көрбөттөр республикатағы анал библиотекалерігер. Аң маңнай 2 тыгынча ағысыллаққа саңарар кенегені аға келбітін. Оператор Петр Петрович, директор Елена Николаевна, библиотекарь Анна Петровна. Миген олыс жойдік көрсібіттері. Онна Петр Петрович олыс үрдік ирдебілләғ, специалист болан. Миген әлбәққа өріп біті дейік қасып. Оннаттан бұл библиотека үләтін тұғынан әдер боллаққа. Бұл олыс үрдік көрдіріләғ библиотека болар. Бұл маннық саңарар кенегені оңырыр тәрілті бұл сақабыт селігер соғыдық тәрілті болар дейікпен бағарабын. Onun bollağına manna kelen keniге аған бұл көрбөттөргө үйөрүүнү бәләхтер биттен олус астынабын. Мен бұл көрбөттөр библиотекаларыгар 2 тыгынча хылттан үйренәбитим. Толору 19 сыл, та хүлбе хыл ден әдек бүтсем. Онны бі аң бастан келербер Кирилл Семенов, Кирилл Михайлович Семенов ден әмесіға театрын артыға бұл библиотекаға жақтар саңадан ады ден араймеға әрейін әрітті. Оны бараңын Петр Петровичтен кейі бар, оператор, ол әйгін кастингыға дейір. Оны мұна ақтырын. Оны өбілетіған ұлыға болақ уақытен болды. Жәнегінен ол кастингы бардым. Онны болағына Петр Петрович мұны тек сақтырда, ғаята, сақалы. Ондан жа сен басар әбітча кәлер деді. Ордық мен Петр Петровичтен алтыс бұдым. Үйрі бүтін, арасын мұтын, кепсетебет. Онтан бүгін ары бейді Семен Рупап книгеден ағылыр бұд, зыр-зыр дені. Күліләқ бағайы. Аны бейім күлік боламын, ағылырымын тұттынық тақпын деймін, оғын күләқ қалып деймін. Күләқ барымын. Қая. Уас көйдің да, дейіп Петр Петрович отыр, тоқта, қыратық деймін, бір ағым бардым, күлді боламын. Онта хоры қайым елар қаны болдан кейі туғатын тарихар қайдар біле уя деген ұлар сірдеттәқ білік айымнелар әме бар болдақтыра дей. Ады оны ұтақ соған уя деген қараған ұта гындан жамынды бұтты. Тоқта, Петр Петрович, тоқта, ос көйем дей. Оны де бары қамыталан кәлебет не бетче. Эти библиотека сүрдәқ кен, сүрдәқ әлбәқ литература айымны бәға бар. Онына қайдар өссі мандық кәңейірі болалар дейін, кейі бағаралар. Мен Петр Петровичтан нар бұлырғы классик сөйлеатчылар меға бейдеммен көрдіген ағатчып. Кенелерге бөлі үлелі барауын дем бол, батақтанды кәре кенегені жа аңа біленген бәйір тұғалақ. Ол ең мен онына ғыджақ бұттан әлбәқ бөлі білбәт тыллар бұнда білім, білбәт ұруятчылар бұнда білім де құрды, оны оға дәқіна ақпыққын әме қосағарыңы жөй бағайы. Меген бұл библиотекаға сыттабы дейді Кирилл Семенов, онна Герасим Васильев. Әна ғыңыды, жыбастан ағыр бұттан бұдым. Бәйім ағар бар, аңарар бар дефект бұғылы ақпын дені Петр Петрович дәріпті такая, өреден, ақтар бұда. Аны тұрған бәғді эмоцияғден әбі мәң дейді. Оны болғана
Ардыгар hem bir bile artist bollaydı. Ağolorunun bile ki ıtıq meseleleri var. Onu kadar böyle bedlerin kalan barangan Tohtan kalan böyle bir şirketler oldu. Tohtu diyor ki o skuyam baran demi halka onu gece kolbar Elizabeth demi onu kınar evet bile ki ıtıqça tügenlere elbak falan ayımdılarga. Onu gegen demi ağavat. Bağanam diyanattan süddek tuğalar bu. Ben manık bağırı da bulu diyen uğrat olaq bilbededim. Onu bu manna bu bibliotekaga çaqçı bu men ülelen erebindiyem bolbakka Beyğir tuğanlar bollaqını östü şübey sığannaqın, ana canlar emeği günü öyle kössörler üleydi. Olayım tırnaq kolağı hüder betteriger bağıra gün. Күнде ылжыттар онтон билигин әгәнде тылы Россия Федерациясының социальный көмескәли министрлыгының бачоттагы лехтегер, Саха Республикасының культураны өтүләгә лехтегер, Россиядагы көрбөттөр обсастыбалары республикадагы народ өрәгәридин социальный көмескәли трибунугар көрбөттөр республикадагы обсастылар председателе Ибрагим Михайлович Ишнязовка билек багарагын. Онтон бүгүн оттон кембит мандык болон Ибрагим Михайловичтин билги телефонуңу себәскә таксыппыт. Алло, Ибрагим Михайлович. Слушаюсь. Ага, эйгин де бары исте Сергей Лоровут. Уважаемые товарищи, коллеги, позвольте мне от имени Якутского республиканского правления, от себя лично, в это сложное время мы отмечаем 50 лет достижения, развития, записи различной литературы. 50 лет — это очень много. Это для нас, инвалидов по зрению, большое значение имеет. Ведь это уже много лет чувствуем помощь в развитии чтения литературы, особенно якутской литературы. В этом, конечно, заслуга наших работников библиотеки. Там много лет записано. Это Слепцов Гаврил Алексеевич, это Неустроев Петр Петрович, это Герман и многие другие. Поэтому хотелось, конечно, пожелать вам еще дальнейших успехов, а главное здоровья и на благо наших инвалидов по зрению. Я надеюсь, что мы, в свою очередь, всегда, когда нужно, всегда вам поможем данной проблеме развития записи, звукозаписи нашей библиотеки для слепых. Ибрагим Михайлович, бархага мактал болгон. Киһилоҕор төлкөлөөх жоллоох ологон устата аркыс истин доҕор оҥостор үтүөкөн дьоннуун алтыһа. Биһиги студиябытыгар Аполлон Тимофеевич Томскай, Роман Иванович Данилов техник операторынан үтүө сопастаахты көрүлөөнүттүрэ. Бул үлээбиткендери тугунан Роман Иванович библиотека биэн саастаахы билион киниэтигер мааннык ахтан сурьян хааларбыт. Помню, в 90-е годы трудно было работать. Тогда не было профессиональной студии, да и с тифломагнитофонами тоже была накладка. А средств, как и везде, не хватало. Хорошо, что в то время в библиотеке имелся свой радиоузел, охватывающий общежитие и учебно-производственный комбинат слепых. Библиотекари проводили на русском и на якутском языках обзоры новостей из периодики, беседы, поздравления с музыкальными заставками. А сегодня библиотека – это центр информации, знаний, культурного и духовного развития каждого гражданина общества. Ногорбут Роман Иванович библиотеканы центр информации ден сөпкөдө тағалан билетебит. Бүгүнкү күнгө библиотекабыт көркөмүнө кылетін өтөтүлүгүнөн аудио книги РБС ден мобильный сыгырыбыт болар. Быйылгы жылга iOS платформага сүрөктөтүбүт. Билеген бу аудиокнига РБС ден мобильный сыгырыбыт нөңө агачыларбыт андайды бары муннугуттан бириги кенегелербиттен агар кыктанналар. Onu dağınan biblioteka bu tkölehinen 2 terinca sülpe sıllarqa pandemiya mutan turar kemiger WhatsApp sisteminden dosuk РБС ден информационный площадка талибитбит.
Сүрүн сыл бытынан бу ыры кемигер агачылар бытын кытта сибәспитин сүтербе таптыр сөбүлүр жарыктарынан ол бетер кинигени догор ата соңоста сырыттындар ден болар. Ол курдук манна көкта агачылар быт библиотека лехеттере кагаттан кинигеттен болдун арас эгелге эмнелери бәйлерин коластырынан аган устан ыйталар. Манна дагатан биги самай көктах волонтер кийбитигер Зоя Владимировна Николаева им үгүс әлбә хаймнины ага Сергей Сылжарынихин барға мақталбыдын терді бит. Білген досугар быз группа бұд олыс көқтақ, онна тоғаластақ ген білетех тұстақ бұд. Ағайыға соқ ұрыққы кәмінерттен сағалан анығы үйе әгелге ара сайымнелері манна кирді. Онын сеттерін бұл бары бұд үлетін қобуян, қолбо, саңарар кенеге қомырuniga оңыруқ бұд ден біге әрінері бит. Келер жыппы библиотека истин эреллэх өтүө тоҕоро Саха Республикатын культуратын өтүөлээх үлэхэтэ Жуковскайдагы көрбөттөр обществолорунун председателя Спиридонов Николай Михайловичка баһалыста. Күндү бу тапталлах библиотекам үлэхэттерин уанна тоох бар библиотека ağaççıların barıgıtın bu bibliyetah stüdyo bibliyetten ikitik istindik ağırtelibi. Bu stüdyo arılıda bilden turan bu bibliyete kulletiger ulağan kamsağını da harbıda o dindine uğuz kendigelerine uçalı işler bollak butuna sakalı kendigeler taksıbıttara, ağıllamırbıttara bolanmaran rahata tiraha ağayak bolandu, haldaktı ağaççı oçaratta hoş bulaşçı bollak, o kendigeler tiksi. Ondan min bebinin benim aktar halilimizden bu halil bollak bana benim sakalı kendigeni Allah kelin işler bol butum kuruk logos bos kendilerin kasetandan kellağını bana da bir hatari hem yalanmıt işler edibit ata böyle ağaççı betaga di kenetaga di kırcağıstar egen sakalı kendigeni yüksün kırcağıstar egen itallar bağlağıda ederler bu logos kelin istingi müşavini istingileri bağlağıda onun yüksün onu işler edibit sakalı kendigeler bağlağı ederim kurdu kırcağıstar Gagin bastığı uçarak barar edi. Onlara divuzilından öyle turanlar eme işte turar bulaştılar. Hakikaten kaya Kiril Semyoner Kiril ağabey çorguyu bağ bulaştı. Onu da isteler öyle turar bulaştılar. Ondan da bu hakikaten periodikanı ağanlar konunlara ağanlar onları sergah seteresiler. Onları divuzil tereddüt edemiyor. Oluz şöyle. Ondan Eti bu kurduk biblioteka utara aksanak kihen üleden aspık Hamilton hakalatçı ki Gavril Alexeyevich Orula olus südü bolar kakanlık bara delaga главное хорошее начало половина дела ден этелерин курдук анан кенияка бе бары мактал бут олус улахан Gavril Alexeyevичка Ondan hamada onu böyle jar onu böyle ondan bu saydığını gitti. Teknika hadiyetin tabiisten mi haydan bu kıfta olan bede uğrayan ültük gibi olan kine bu Pyotr Petrovich hamı onu böyle onu Allah saydığını gitti tabiisten varan bu seprovoi to kadlı Terte, onun ola bilgin ağaççı, olu kalbede bilgin anı barı hamay sakalı kendiğine ağaççı, hamay bilgince elbem oğutu, elbem turar berimete, min beğenmeme, jaz sakalı kendiğine Allah ekkerete gelişti bitim bolan bu Pyotr Petrovich öyle dirkemeger. Deste oldu. O da neyse uçalıyor istedim. Ondan olandan Pyotr Petrovich kendi beyde de otan etiyala min bir metro kurdu etim ekspert kurduk diye fadı diktatörleri emniyeti
Сетбит диктор бутын Харале Кален Петрович кетоксан тока сия туох сия варын бардын это хеджер кихети оны манна кемене пеппен болман би диктор атын мини көрдөгөнө библиотека келе болмун көрдөгөнө ой кине келе болор жолу тугура барар курдук куттана диен бар эди онон киридик курдук онтоннукна сайды барар булда сия да чир библиотека текинигелер бит качестволары тупсар булда ди тупстар тупсан жөйетне жөйет диктордар табылган агаллар онон онтон методиктер болгон Петрович кине эдах агачылар этак битне кайдара дирай турадан кайрыда онон турабы диктордерме баллар Диктордер эпикерлы кихера ахпар хатан дикторда бар дигенен ту микрофон эле диндигер олордун дана биле хатан агарда кияна ахпар темир долгую моменттер эми бар болалар хандык бара дикторга эми долгуялар олен болгана ондон медиа Петрович тулуктаактык кенелери кас истахна хорват келемин үле йылда аттарларымын кене үле деген чилдигин айтчым онда хатыротор стоп поде болан агаяқпи туга агаалар төттөрү бир моклар хаңаттанаган эте бихи хитта патамата чөбө бардыктан легулеттан таксыра белкенге ден онны билбитим жана эде студияга кирем бәм көрөммүт онанча мен бу студия юбилейнен эштетөңү Ягоддалибин, тухбар студиясы ахтыны баратын. Оннан бу моменттан түгенден туханамын. Мен Петр Петровичка бе республиканское правление, оннан городское бюро бехаритынан Петр Петрович ветеран ВОСТен түһөттүбүт. Онан бу Петр Петрович ветеран удостоверениятын туттарабын көңүлдө. Бұл аңсынатық пынақ санарай, бейін састен ағар қылған оқты бады. Бейін састен жығын сасына бұл бейін, бұл кем бұл біремен еге бұл бейін сылы еге ұсту жебітер төрілер қырдақ кейге оңырын тақсыбыды болуы. Ода элбэх болага ди. Бүгүнгү тургуна библиотека фонду тыгынчаттан такса сахали телетилетин көмүс айымнылара аудио книга болан карактарынан дройлар каччактаа жонно күндү белек болбуттара. Диктордор раз челеркү колостарынан ахпыт айымнылара ураты сынлаак фонду болан кичилдәкти караллар. Бу барыта улахан сыраттан сындахнак үлеттен таксара сарбага сол. Бүгүн бихи кекке битигер библиотекаптыгар өс сылларга үлелебит, бары таптыр, ытыктыр күндү кехибит үле бетерене, аны Петровна Романовага келен олорор онна бу тыл беребитин көңүллән. Бүгүн күндү агачыларым, күндү коллегаларым, бүгүнгү бу жогон юбилейнен барбытын Ягоддалибин, уяңары болбут юбилейнен студиябы звукозапись. Это звукозапись, көрбен жеңгелжа жүдді олаған туғаны орбуты опсайнаны туғ студия. Маннайдың ұтчалы кенеге тақсан, анарықта жай диктардар ағанлар. Онтан бейі бұл сақалар сеттуын бисыллаға ағамыд. Өләк кейінеті реабилитация көмәспеттік болой. Осайна саңа көрбе дейін бол бұл жанлар олақ бұл библиотека кайлақтарына боростай етергелі чемелие түхелер, интерестер олатар, сақалы ағалар, ұтчалы ағалар, баратон ұнықча. Онан бұл студия бет наға олақан өңіләқ, библиотека, тем более библиотека тоқтынырдан сайттан тұрар бұл әлбәқ бағай бары үйрақта оғалар, бары специалист оғалар өлелейін жалар, сайынларды аға өсірді айынлары тұрғықтара. Орсайына тұл ұрыққыны ғанан ағы қады аяқ тылынан,
Уру эти студия сеттон мен осайна библиотека хеттон төт сылтан элелебит. Онны балланата хеттон бите хеттон төткө дылы. Чүсаң арсыл дибедем. Тох правления секретаринен кибитем, правление общества. Первичная организация общества слепых теми. Он улели джанто, он авай пайки улели, он библиотекага келер было. Он говорил, что уже var было. Говорили, что без заведующей бар было, он набир состав чудо. Олар библиотекар бит он на тех не говорит. Он на балана то улели джамеда то погай улели это ол секретарин. Он организация бар, хайгы рукопу манык связь со телефонин олсо, он просто это говорит, действительно организация она керген, но олаканна кто внимание он упадет. Ну когда нормально правильно кинга топта делей тураж. Вот вот когда спитан та сагалан тураж бит. Он та хетон тёцла хажа велите как костер. Он камарамча он та жет банкирен бадды сеттон توقعوا كذا بتتأخر قبل شيء اللي جار أنوري بكامل بقى تذكر دي كده بتخسر قبل شيء شبيه اللي بيت أنا والله توخ سيدا بيجي معنا كاميرا تنا هربت دوما أنا كروبا باي بريتيك شستين توخ والله كروبا كنت ختم خار تصطاد جل نريد بقول كرلا برا كنت أستريم بالله دي جاو أنا تيب شستين بالله ده ага, он на таком балане икки раз скорость кабулбасы. Джероми книга была далее, папай. Она была на олоно хитана. Бухам кабеллер. Он там была на таком, надо бухам мараматно. Ами то в странице который был лайки. Он на дубляж. Канада и ничего на вартан говорит, что она была на олто под кредит. Жарагына кили аны кычастыр ол просто буханая галалар дайны лен ол ойта формада бетти жалана агыда он жалоно токолга бабина бүдүн кем тутана галалар ар бедера инера хайдаманы кредитада болалар кимера токкаты ликопластырга тие байда бар ликопластырга да тие бар Оксугуна тора тохтамра метора не малахтаре. Джо она варатана би он так и говорит, что купить. Пленка такой была, там тебе скотч кутук. Инга липкая лента денду. Он хантана маскоттан сайдылайдан көрөн оны суруттараламадан анан кереги болуп. Чалды дирен бир стагал. Он так и ол тип 10 теңгер Жан кого-то он хана пустил его обитая живее бухгалтер был. Он сильно бир ман то код саппод ману хатан каз били тохтарын көрбөттөр майта кондара таттар тухайып был. Чана ачам кингетте. Жолоно говорит что мне хагалан келейте терчекелейте. Жоно юреттер жаманып икенер ман тутаммаранган ман 45 градус тутаммаран ман бусат чагына жаманып шик байк туарсып тен тонера биттен же юрети бала чаны юрети маны келейте деп. Она осыны говорит ты би он пецул бигевделебде. Вот это он пецул гала. Ол хүдә спокойно байки. Кафанданы кине манып жонго кыра жара жана кытта жонго кола хун деп бите инген достовсо. Икен жонда кем бугунан либит кенеге тогон били новинки таарып кингедин тоттапыт картотекалапыт онна келеребит. Ол хамай маны журналга атыбит. Онна келеребит жонго барата диктера билме скоро это хотите это вартам парамой жанно картотекалади. Он так кенеге бул то овало кенене тоха библиограф тохтар кенене бардын аны брайскай бейте бургет бала били данные библиографической то. Он карточкаты он келерен картотекалга вот шехин үлетен багат. Аны торанжа качество записи нет. Тота нуру улахан критиктер дәпит. Мана ди Федорова Федора Иннокентьевна ден онна Варламова ден бар это
састай жандар упука өлелебет ол Федорова, аны кергеде Прокоп Петрович не агар эте. Эдине семейне чтение албак ягар. Олар жа амманы кинерге барар ол келиге. Жа кинилер кайттак дилдеринен кайттак окулдугута, кайттак колоста киякпыта. Олар жа баратын токтулар. Кинер токтулар. Качестводон кинер барар. Жол кенеттен боларына оякпай экземпляр таккар тойын диктеп булар лентен ол биремега тирага аяга ленте тийбе аны балана туак биле чагынан уллар балан лентеде калар буллайды. Бу бир урулун аны сага ленте келер аны бута жолонун мекидей диги тугу баргинан толора ола маннык токтан берем. Eben bir an oldu. Onu böyle adı. Onlar acı uzun diye aldı. Acı uzun kaca bu новости из газет неделя витал. Начали соколы. Кирен оlanna то хакирем. Мой эфир дол студия полана то хабар. Я ради uzun быта был общежитие слепых тир, промкомбинат тир, ага. Он и как жить я тир. Тимирязовка тир была. Тимирязова и Чкалова деньги. Он же бар стеллер. Он трансляции кликнул. Орали такие. Байкалова 6. Байкалова 6. Он Чернышевская. Байкалова 6. Кимонна. Чкалова и Тимирязовка бедиреты. Он упакает иреты. Он на кирен наган. Он ол трансляции кликнул. Он люди вот. Она говорит, что она спокойная, и я чахая аккуратная, Allah то ты быкая погоня, Allah бедне. Барата Allah это говорит, он лах битта на канада тохта валайс, на кимера канада ленту, сулла тара ина доста касте, на барата мана полка вана ора вана кара, ана тохта котуккаja. Ичи котуккага барата кене на аккуратная бада тохта нантор. Болар. Барата мистелях аннаран untuk orang yang kerja bola bola anak untuk itu bola sedikit dan bola sekarang dokter ha ararallar itu sama ya dokter diktat lagi mete kirill simona ana kini ini biar mana kena dokterlar itu diktat pinggir nama biar dokter sebenarnya itu kirill bola просто tak berjalan. Чего кирюси манава кингетинде аудитер. Эти Потапова небелюдер, эти белорусские эти так было, вот телевидение он на радио. Эти Филкосович дальше белюдер эти жители. Это когда то состояние ден, она говорит, что он будет нааллар. Şey bay ağlarını viyanın çalıyor bu yara ağlarını çocuklar vallahi просто качество динамик агыдена тохта антами телевидение диктатор олонное сравнение просто колага жахай араралдар эти она новалар эти без запись битим балланы том бисуллаха уруп балланы эти том бисул сектон сул битегер эни эти тока бетерет семинарга сыла бигонтайн Москва оны баллар студия бит там ыйталар эти но эти директор центральной библиотеки бир то экиола бута состав солидный бай эркиола бута о ну как Якутия ну как запись у вас там идет он на беге запись видели потом на Казани Казани как-то беге он начинает давить потом я сюда переехал окей интернет ну как ваш запись там на якутском языке он говорили все, что начинает на Аллах, Аллах, себе деньги надо, сюда на улевит, сюда на книга вон харят, вот да. Сака автор дровар, все, что это диктатор кавер. Чанан бу объединение навантелен, турам бу Петр Петров сеттон саскан тохолан турин навантелиги. Нахачой ülelen kelli ve donör değil jaman, aslında darabayı bol, ölçemat benim baratı kadar
гыры туга куамай ой малайжа ягделен турган барыгыта дорубыны барам. Этеңге хылчын дарубай болгон бу коллегалар бар оголорга бу эдерлекке ала сөз айдын сөз чергии кыттааны бардын онор үчүк болбу бумун икки бир жыл келем барамын хагыдыр токпайт. Это урай битим кыл болдайды сылырбатта. Оны бу аманды керемни диктериеп көтмаябын просто нактусуттар. Ола сразу атын баайле бага бит стакалар жүгейин. Доктор жүгейин. Эти звукозапись дене сакалы топтабытта перевод. Тәлметту кабинет звукозаписи ден топ болду. Саңарар оны Саңарар келген устар студия деді. Ондыкча Саңарай оны дұрқан Саңаны оны дұрқаны устар студия дейді. Сақалы бағайды. Үші өйді. Теоланы барғытыр үшігейі бағарған, дұрубейіні бағарған. Әтті ұставары тәңі болуы. Гаврил Алексеевич диктор Даргана требовательно это. Киллер аркинигелерин обязательно джелере дженне бистеретер. Обязательно. Они кидганы устан баран бе Варламова, Дора кимите? Дора Романова, Александра Бачонина. Onlar tatlı kağır, onlar emekte kolu payı ağaççılık edilir. Onlar acaba kinerge urutan verir, onu kiner isterler, onu yazavitçayım onu orulur. Etinde tız, manda tız, etinde ulapıt, manda çabıt, ona Gavrila siz baratın устроениgen verete. Ona buralist falan baratın, pavraylı huriyerete, dальше salgı уже библиотекарга беререте. Hüddak kıstıket yapın bağıramı bu, именно художественная эра литератураны устуват этибит биге. Арас темага баратыгар медицина болын, орочтарга аналлах, иелерге аналлах. Аны бебит библиотекардар битеме агаларата. Эти программисттар толбондар ахаллыгыттаргар Москваттан килиге багата келер эте кинерге аналлах. Ол килиге баратын аган барат төттөрү үйдөрөтүбүт. Осы хүддө улахан үлелди үйдөрөбүт билана така Гаврил Алексеевич о киниге тахарита болбода памес маридузлу хүддө улахан үле барарата. Биге онда килиге агар бутер болла кахеттартан сонундар кестибитер наха долгуер эте кибран уччула агар кибрестахла агар оны ажас сердеттен белемненер этибит ажас индибеккара агар этибит. Аны Сорок читателер буланы кимебит юбилейный күндер була бияга агалалда бири даксылыбыт оны музыкальный эгерденен эгерделери үйдөрөт. Арас беседы вогота эти клуб Астуровская клуб үйталлар эте. Наха билген маны картака наха тешвекинигелер сурулуу дебитте. Ола кохуттардан. Аны бир кенула вообще киниге тасыран наха батара жута 9 жылдарга. Эре богота. Оны музыкальный запистер гостили радиоттан баран устамыт оны дублируют дуретибит. Хитинник оны төсө төгөл үбөлүүнөн Петр Петрова сәгатдәләхбет ари әрдә моны үлелек җәтә булырга дип барагыттыгар чәгән чәптек дөрөвене багарабын. Барга мактал болун Анна Афанасьевна, оны да билген барга ытык кебитигер, сүбе аман остар кебитигер Анна Петровнага ме бу курдук мактал суруп бутун туттар бүтүн көңүллән тыздаксын тегенан. Хабарнак болан отут кийин библиотеканы кытта ксестемнер үлгенрот. Билген бии дылы берефтен багарабыт горный олугун кинемет библиотечный сетемен директорлар Анна Владимировна Ивановага. Анна Владимировна Хиллерде. Хиллер аха. Пожалуйста. Убастыллах коллегалар, Айталина Семеновна, онна библиотека бару лехеттере. Эхигени бу бехан сыллах үбүлөйгүтүнен кыа суус саңа эңе саңаны эңени устар студия араллыбыта бехан сылынан барыгытын ититик истеңнек агардалибит. Оннуктон биһиги
библиотека бут эһиги библиотека атын кытта ыкса ситимнäхти гүлэлир ол курдук биһиги бэбит караганын мөлтөхтү көрөр агачылар бытыгар эһигиттен мелжитин киниге уларсан аудио киниге уларсан этикенники брайль шрифинен агыллар кинигелери уларсан бэбит агачылар бытыгар тиердебит нехилеттербит бары библиотекаларыгар биһигиттен эһиги кинигелергитин уларсан эмие бэйлерин агачыларыгар ахтараллар. Онна оттон эһиэхэ багары тибит үлэхэтигэр туох бар саңа өссө үрдүк улахан ситиһилери бары доробай жоллох сылдьың эһигини кытта биһиги биргэ илирбиттен оттон астынабыт уонна инникитин дагана өссө бу эһилги сылга икки тыһынча сүүрбэ икки сылга биһиги кен туттар бир дойдулахтарбыт Семен Сафрон Даниловтар улахан үбүлөйдере болары турар ол курдук биһиги Семен Сафрон Петрович төрөбүтэ сүүс сылыгар анан эһиги библиотека атын кытта үлэлирге договор түһэрсиэхпитин багарабыт холобура кини суруллалик тоти аудированияны бара илик айымныларын аудиолатыхпытын багарабыт уонна бэбит агачылар бытыгар оттон эме өссө даганы эһиги кинигелергитин уларсан ахтара туруохпуттен багасан алаахпыт. Онан инникитин библиотека үйүнэ сайда чечери турдун саңаттан саңа оборудованиянан качылдан өссө даганы үрдүк тахымнаах уонна үрдүк качестволаах кинигелеринен бээтин агачыларын уонна агачыларын даганы уонна бу улустарга олорор эми агачылары барыларын качыя турдун ден бага санаабытын тиердебит. Анна Владимировна мақтанабыт, оттон үтүтөлөрүн ихин оннатон инеки дахаларга үлелеhe туруоппуттен бәри темeye топпунду. Санаабытын этелиги. Билигин тааттолуухун кийин библиотекада библиотекарыгар Саргалана Васильевна Ефремовага тыл берет. Саргалана Здраволорун, үтөкүнүнен. Ой, көрөмүн наха үрдүм Петр Петрович, Анна Петровна, Николай Михайлович, мен Саргалана мегина тааттолууттан. Бырыгайда үтүм аны күнгүтнө мен хеха агарды сурук онда кракый белакпын туттаракпын багарабын. Ото сол ахлынаны ытыкпыт биги таксинан ытыкпыт библиотекага. Убаставлар республикадагы көрбөттөр библиотекаларын коллектива. Эгини үтөкеннер үтүм аны билебитнен тааттагы кийин библиотека коллективын атыттан этитик истиңнег агардалибет. Кеймах улуйын чүпшал багатын сөгөмер мындырын түмпүт саңарар кинигелери бүтүн республикага тердерге күскүтүн сырагатын ууран илергитин үгүз клакытын киллерергитин сергийбит үрдүктүк сыналыбыт барга мактал тулларын тердебит күндүтүк саныр бир делахтырбит өрөгөйдө билебитнен агардылан туран багасына бастыңын эттекпит алгыс бахан сылатакпыт болдун. Түбүктәг үләгыт үтө түбүктеннен эрелләг агачыларгыт макталлара ситиге сирдәтин. Оруй туску тухайдын, жол соргу тоскойдун. Тактагы кийин библиотека коллектива сетини хүрбалта күнә 2 тыгынча сүрбәй бирсе. Эти агадет тул суруп бутун кытта бу биге үз кинеге беләк битен дихпыт. Евгений Ивановна Сестракова бие сүрүн библиограф бутахар бут Иван Васильевич Попов кинегете. Он тағынан бұл сынды статтам саяр салгынын кенегеті, онна бұл Игор бұл отыртағыты тақсыбыт Игор Дмитриевич Петров кенегетін бәләқ уна бұд. Он әйтінетен тұрамын тылы беребен, үлі бетерәндігер, қарағынан бастығы группен бәлікке Гафия Петровна Афонинаға. Гафия Петровна қазда кенеге аттара, әйеқа бар де, онна доказапис қоғығар Петр Петровичке қоғығар Петр Петровичка анабыт кохонун бейте аган итнерега. Петр Петрович памы убаствалла үлэхеп битигер түрәбі күнгінен әғадда болуқтun мен бұл тататтан әгетерілтіға тегер қамтымда болар сыйжауын құрутun онна Петр Петровичка анан кірақы қоғамын ғытауын.
Ортодойдуга тölkülemit olakpı kılgas olakpı eriye dexsi bolbat. Köstübet küs talbıtınan jahayan ürüm turuaska doğru oңorda. Antan ırı elbek günlerge tuymardan kıyan akbat suruybat bolan sanat üyle günler sanat üyle günler bürükenler erey argısta oluğum sorgu ustar kustuk gülerini enkile soğuk bağlan ereyi çekçeten bilgi eygetiger killere etçi Allah ken artıgar köstübet kühünen sirdetçi sağarar kinige bahalıgar maktal sitihiyle gülühette olamıt sağarar kinigenen olakotenge olarabun maktal bilgi eygetiger sirdetçi ülehikke salayar ülen sitihiyle boluktun. Üstü bile gütne ditistin ağırda tatlıuttan. Atıl boluktun, sargana silemna ona tatta, uluğun ortaktırlar ona tatta, tağa keligalar kutugar maktal. Bilgin halgı atıl biriktin bağırбыт xanas uluğun kinnemet bibliotekerigar Margarita Dmitrievna Simeonova. Margarita Dmitrievna. Здраволарың, эсетегіл. Убастабыллах Айталина Семеновна, онна бу республикатағы көрбеттер анал библиотекалықтығыр үлеләбет ветераннар, білген үлелігілер үлелеттер, онна библиотека ачыларын бартын әме бу саңарар кенеге саңарар кенегені устар звукозапись деті бітті. Тақсы үлеләбеті бейін сылынан қаңалас улуғынағы библиотечный сетиматыттын ититигистиңник ғаддалибет, ити коллегалар бұттылларгар барытыгар әме қолбұғабыт. Беге қаңалас улуғам еттін бұйыр сылларга республиканский библиотеканы, онна бұ олықтық көрбеттер обществоларының кітті беге председатель Владимирова Ольга Петровна олыс активный позициялақ ағыста сұрғын председателінен елігіддер кейінігітті тәңе әметтен бұланнан, сетімнен, үләбетін барытын иритен қорытын үлелі жабыт. Оннаттан бұл әтеқін барам те хиттім, выступая шейдартан хиттім, сақа херегерікке Татарстанға баста кете звукозапись сағаламыды бітті. Оннан сақа серегер әметтен отчалар үлелі хелі бүтілі хиттер әме саңаны келілерен бұл көрбеттерге, бұл бігі ағачылар бітігер чепчети келілерен сақа литературатын, усуран айымнетін әметтен улу хуруячылар бұд айымнеларын сите қота тиердерге, улахан үләні сағалабыттыра білеген оттан уже сүрбе бири сүйеуға олары бұд, оның әме технология барытта сайдар. Мен еті Улустай библиотека сыллаға келер бір әме біле урукку кассетный, ленточный кассета, онтан седе диска, онтан флеш картаға ағачылар бұтын кенегеннен қачер етебет, онтан білен вообще мобильный приложение ден олық қаллан көярынан қачелері бұд, еті олық сайдбеті олыс үліскенлік сайдар. Онын бұ республиканский библиотека үлейттері бары олыс күйақтақ, әдер, главный өттен кейеқа наға амарақ саяғас майгылақ жоннор, оннаттан бары үлдік квалификациялақ специалистер дейбен. Еннекетін дағаны бұ темпаны ұғықты баққа, бұ бейге дробияларынан қачақтанбы жон тұғығар өсті дағанаттан бірге үлелі тұруқ бұд. Оннаттан әйеға үләғатығар сетихилери, бәғат әме чол хұрттыруқтақ болар бұтығар. Бұт әтімгетін ұқтыбаққа өсі иннеке еті гран бәғатын ұлағы сетихи бәғаты библиотека сайда тұрар республикавыт анал библиотеката. Оның тоқ бар сетихилері бағарабын. Оннатты бейі библиотека бұт атыптын әме бәләқті әқпет.
Ол курдук бу хаңала сулуугар библиотечный ситим сайдыытын историятын эме бу бәбит библиотека билеттере киниге тахарбыттара бу кинигени ме беле гуунабыт. Уанна бу минатты бар Федорова Маргарита Викторовна лорор кини эһи библиотекага тигереме үлелебитте кини бәйтин эме улахан эгердетин гытта. Ыытар уаннаттан улахан макталы гытта пар интерьехине ел баа биллим. Макталы гытта. Мактал болуун. Ытабын. Кыттыхан торан дияққа. Улхан мактал болуун. Кырдык тагын бегиңе көрсөйбөт. Кайда карай урады истин оннотон акты кеһеде боллага ди. Бүгүн оттон биги бу олоромут бабина кассета жа кайда оңолуудун кайда бебетигер жөрелен сыгырын оңорбутун бу аны битроны миягынна ди. Омен оттон бу 2014 жыллакка келербер ити кассетынын эми олонлук оңорбутун. Хеп олус нахантрихене тактайын анагы кейде боллагам. Яна жол кассетыны чап-чарас топ-тонкай бу ювелирный вегло. Бяган кадыр хирург кудыгананаңын жолону жөрели тутан да сыгаран билген ханырга дут паравияга хибебири суяга кассета бабина илгере хакагара диктивалды гейлер көп тон оннук эри ити барта история боллага де ол тугунан бияга билген биги туруле хеппит өркемгеми библиотекага билген үлеги хамнысылжар Светлана Ивановна Пухова кепсияга. Светлана Ивановна. Доктор, онна истәчләр. Мен булана бу библиотека анын 1999 жылга ахан үләгә килбитим. Онна кирәтен китте сразу катактан абонементга үлелеген дебиттере. Онна Красноярск булса 15 номергер таһҗаттан кирәтен каңа сәттөр кыракый коспарете тымны кыра караңа коско. Ол онна буллагана субу маннык урулоннар. Бу маннык урулоннар. Ол онна яллаштарга алраттан үһәңе дылы кыстанан турбуттара. Онна буллагана агачылар бит убустан кадар агачылар бит үрүкзәк мугунан толору бу маннык урулонна киникелер калынан барачылар. Ол курдук буллагана Малышев Александр Петрович, Яковлев Алексей Петрович Алёхмәттән, онна кебәйттен Спиридонов Николай Михайлович, полонлук үрүкзәктә киленнәр дигән барачылар. Кинлер буллагана биге Олах самай үчүгәй агачылар болачылар. Онтон ол кеннеттен булганы өйебит сайдан хер, онтон була сразу урулоннардан кассеталарга көстүбүт, дорожкалар кассеталарга хобумандык. Хеп онтон буллагана олак сайдын тетинен эме дальше барани хебит, онтон буллагана хобумандык дискелерге көстүбүт. Дискелерден аны туран ахары барын дейін. Пляшкаларга көстүбүт. Онтон бии библиотека билинги уя камытыттан ола калсыбат, ол курдук билеген мобильный приложенияга кинигени сакалды нучалы тылынан истектерин сеніп. Түгеннен туганан бука бары видеоер коллегаларбын, агачыларбын, бу үтүө кере беле күнүнөн агардалибин, курук саңа кинеге аргыстак, үйөрө көтө сылдыңбен, бага сана бастыңын бердебин. Энге болум. Рага мактал Светлана Ивановна. Билеген тыннах кинеге республикадагы конкурс түмүгүн тахараргар Евгения Артуровнага беректин багарабыт тыгы. Күннен күнді ылжыттар. Бұл сыл сағылыныта бейге библиотека бұд саңаның орнадырған ұстар студиятта аяр үлелер күрәқтірен бітлер біті тыңнақ кінеге ден. Күрәқбет сүрін сыла студияға оғылан тақсар саңарар кінегелер қарақтарынан доробыялара қачықтақ жоңы солтата ден
болбута. Ол курдук биһиэхэ кораттан, улустартан, арас, үчүгэй тыһымнаах үлэлэр киирбиттерэ, уонна билигин түмүгү биллеребин. Үһүс месини ылар Светлана Иванова намына мәңә ханалас улуға догдоға нәһилиәгә кини сана кыната диен эссені кытта сүрәх үйәрәр ден қоғанынан кыттынылла. Итки сместini iki кытта чыбытыллестер ол курдук аго бир саастаах ыты кыржаға сағачыбыт татты улуғын ыты көл нелегіттен Афонина Агафья Петровна кини олус истин тыллардаах баға сынаалаах сирдääҕи олоққа сирдиигит диэн библиотека үлэттеригер уонна били эйгитигер уһуяачы диэн Петр Петровичка анаабыт коҕаннарынан кытынылла. Мактал. Уонна Жакускай кораттан история, уонна обществознание учутала Мария Пассар. Ами иккис местинылар. Оттон бачоттар бастыки местинен наградыланар Мария Винокурова уйгулах усалданылууга курбугах нахилиеге. Кени тыыннаах киниге үлэн бир саамай тутаах көмөлөһөчүдө диэн эссенен кыттыны ылла. Бу кыйлахтарбыт үлелere көмөлөк сурнал төрдүс нөмеригер бачаттинехтере, онна кыйлахтарга баргытыгар эгерде болуктун, онна библиотека өткүрөхтөригер өсөдө көхтахты кыттың ден ыңырабын. Мақтал? Бүгінгі бүледәхі өтер бігі бүтін үлесті тонарақ чугас құлсытан ағачылық бұд қолбанын оларды. Білген кенергетті бұға фирге тақсыға. Кем әмет бігі бүлі қолбанын ағачылық бұд чағып бұтығыр сүр бұттарды сұтаны манымды привет дебеттір. Чағыптылар кем тылы ден бағарары білген бұға фирге қолбанын оқудың әп. Эдуард Гаврилович, да? Зоя Гавриловна Колодезникова. Кайын қолбамаққалар олар бағалақты. Оқтықты. Ахая Данилова. Ахая Эдер, да? Ага, Эдер. Зоя Гавриловна қолбанда. Ага. Ахая, здорово. Библиотека ләһеттерин барыларын юбилейда көңүтнен нагадалибин. Анна Петровна, Анна Панасьевна, Петр Петрович, Светлана Пухова. Олары чөйдік білеттибин, хаңалары отча білбәппін де қойып. Наға чөйдік үләли хыджалар. Анна Петровна бі үләли сыққа үләли тұрдақ бұтна бұллақ бағайы сыққа кейрен қағы тағар әті. Туақ политика дағаны, оны білен көрен бағалақтарға кейрен еті Пухова Света ме. Туақ қайыр әтілі. Кейреннер аға бұт кеннер туақ бағаны бата ең кет баға бұл баға болан барар әтілер. Hazır kömeydere bir kutuk bolar ete. Di Anna Petrovna. Вот. Ванна туран беги итем сыққалали тураммыт декенеге баға стеретиби ите марычан ырчаттарын керес толута хашыгыр аммачыгын бола браттылар Аймалған, Саскы, Кем, неделя кета тақарета, Николай Якутскай, Төлкөтүн, Төндік нахал бәккенегені ағараты бит. Де ол кетехилек болачы, де істер бітін иген наха қайыр әтіп, сөбілір әтіп бит. Чумпуран қалабыт, онна де илибі татақпы қамсыр, онна де күлгақпы радияға. Чөйдік беререттілер. Онтан онық оны политика да бар. Жабарытын ағалы аны кәнсер. Кәнсерттен әме бұхатардан хетінлер әреттілер. Ұрыққы туақтары
самодеятельностары, Аркадий Федоровы, ванна ким Самаева Кахана, Прокопий Романов, я Якут, тем Каханун, Нахаши Дикчанук истеретвит. Так, ванна Чандук, Нахаши это, и кисуаганан бихитураретвит, он же истевит, он кетахилак булача. Онтон аны клубтугар таққабыт аны тихо идет запись тахыжа хурукта хаңара турар. Онта киребет аны кирәте кытта қаңа сөттүгә жол Гавриил Алексеевич қоға бар. Жон айдарыман идет запись игінден де барытылық туақтағын бұғы болар. Онтон де туаққа фаяға киребит, фаяға кидақ бітіне библиотека ана хағас. Кәлін кирен ахын жебі күттік. Оны да көтін түхебет Анна Петровна бар болар. Де кенеге ен ұлан таққа бұғыт. Шөй бағайы онтан тоқсама детенеске ен højатшы бұғыт. Вот. Онтан дальше баддақуа правление ен бар болар. Наха шөйді көлеләбеттері көтбеттерге ен ажақай көхамнылақ бағайатилер. Оны чөкөтеті Анна Петровна Петекотық катушқанан кенеге бағалан еджеғын. Оны туақ кестелі бар бұлы білін келін. Истебет, истехытамы тұтыя қалабыт. Оны да катушқамы тәргер тахынан барар. Үнті жабылан барамыт. Ағалан қаяқпыты тұттырабыт. Бері олады, төкөрбеттер онды маңнайды білбек болақпыт. Аны бәбі көннері атығыт, бәбі келейді атығыт. Жол түбігер түхеретігіт. Оны та қаяқпыты кәлем білінебіт. Аны ұлан оңырақтулар болдады. Үлі бағаны көсерлер әті. Оны ондық маңныққын жөн баған әтерлерін бейті дәстібет ағым. Вот, наха шөйді күлеләбеттері күліппіт білен дөләлі тұран молодестар, өсті дөләлән. Онна... Библиотека де? Библиотека. Онна туәтек біні Петр Петровы ғаддалибин, сәтті ван сағынан. Онна өтім Зина кәлбіті наға чуе Зинаида Гаврилевна ағатын туағар кәлбіті наға чуе көрімін өттім. Бұат. Оны көтеті кенеген істерге қайырлар әтіріт. Аманна өтім Романова Дора, Бачонина Шура, Сулепсова Аня, өтім Малышаттар, Сонялақ, еген істебеттерін гәнне бейгі уачараппық кәлерді. Уачараттаған ұлабыд. Қаяқаған кәлер үйін жаja ұйыты бәу болабыд. Онтан кәндікі бұс ағыран барамын ағаяқ кәмге мен ұлар болбытым бә, аны үйеребін. Ұры дорала ен ұлар атылар әрейдақтар білін соқтар, аны білін мен ұлар болды. Мен кәнебіттен істерлер. Ondan canlık. Bilin köyen ispepin bu oğlu mercek ağırlağına yen istebir hakalını. Buat. Mamanya taponununa. Onu şöyle batı kuleden ha. Ağzına maktabıdın tiyendibit. Bilgin eder ağaççыбыт Сахая Данилова Холбанова. Сахая. Здравствуйте, Гелердо. Гелер, Сахая, привет. Да, бараларгар, привет. Лох, гаде тутун, лох, бараларын истемен лох юрдим. Менеме этергерлик сиргидинстен долгуйдум, хотя мен балабы де эдер хаос колюна кисерим болар бу хитен бу истерге шөй бай, бу халас ахтылганнары сирге диктадыр сенеме ардадарын истен юрдим долгуйдум.
Это тергерле минеме бастан нучылы кирген истеритим агаретим нар биле грузовой машинанан келен тиерди тагабын гытта караджан. Онта же мен улатырым хагана флеш карта в основном каспидим. Я флеш карта кальбитгерде торе влах в новинку да аны жинна хагалатып хакалы тугустерге бастан биле хакалы бутаны кавасагаретим техниктакка. Онен биле меха хакалы истерге чиптикете. Олен бу звукозапись меха хакалы кинигени ылынар бар билигинче хакалы аптырдыры билер бер олох меха тоога албыта көмөнөң орбута билигинден орор. Олхин жана күнәй ме хит ол флеш карталары аны билин туран приложение калбиталах наха юрүлах арайтелдер приложение тахсынары хүйүндилерне аты шөйүнүн диютан это арайталстан олар истеллер капсуллар удобный байхи офлайн стебит хүй интернет охерга яңа жан айфонга хохтенде ана эти келен тахсыга дем болла билен арай приложение бастан андроидка тахсар ана айфон келен хостахсар аны катастив арай быйыл эме мискетче күхөрү хавас эттилер уже приложение вот он холлан чучуйлан тахсынар ден уже биле битехек доктор халлар тух минустагы плюстагы дене этелдер туга бебити дене кая то түргенене сахойдум агы считай бу пандемия валладин оказывается ол бу хүрбир хылга үле тохтаба кабар турбу дебит онен билгенде тапталах диктатор бу коластыра килнер ахпыт кинигелере өлбөт сүпөт классика автордары кинигелере бихи телефон мотор көһөн келбитер лохна йөрүләр онен жабаргатын эссе исрахпытын адылибин үлэхеттери агачылары оны диктордары звукозапись студията хайда турдан симин үйе берсе звукозапись студията 100 састах юбилейн көсөргө белеммин оны вакытлыча токпорун көрөкпөт онна барача доробой болун кинигене агын таптан убастан Мактал болон хая күндө ачылар быт тегер ахылжыттар быт бии жороке бити тибүктүр түгенбит диен келлер. Агардар ятын балактиригер бетигер аллах ачытын догорун жугускадагы Карбатыровство председателигер Николай Михайлович Спиридоновы көрдөрүбүт. Жамал тенесетомы ол студия бут юбилейнан ягаддебин онна калени сагажылынан ме тарыхчага дебин неден туран баргыта жолу гына баран туран жол барсы ден берелер яга өлгү көмөлө
Николай Михайловичка. Ояр күнне орто дойдуго олох сырдык салгыны белектер идио тускуллах саңаны онна доргону устар студиябы бехансыллах өбүлүйүн белетир жары киһэтин түмүктери туран багарам бехейка энникидин даганы бехигинин бирге болун керени керексир өтүүнү үксетер ыллыктак санагы сырдыгынан эресижайтын аныгыскы эфирге көстөө халере.